abaholi kanye nomphakathi abakhathazekile baphume ngobuningi ukuyoduduza imindeni elahlekelwe. Nathi siwumphakathi kubhlungu kithi ukuthi njalo sizoloku singcwaba abantwana bayalahleka abodadewethu bayalahleka kimakhona eneni philaka kubhlungu ngibona hathi ngopona ngwano bana baka ene bankuza bukhutha buhlungu phesa. Kube sekuba khona ukuhilizisana emva kokuthi umphakathi usole lona wesifazane ngokugodla ulwazi. Layelwe isipho sami sangitshela ukuthi hamba uye kuphi. Ngayirounda le kotopo leyo. Ngabona islipha iphakaphaka. Ngafika la ekhaya ngabuza. Bathi yiyo. Ukumbathi ngime isikhathi sami siyahamba. Ilungu lekomiti lemeya kwezokuthuthukiswa komphakathi emkhandlini waseGoli uMargaret Arnold ube esenxusa umphakathi uba ungazithatheli umthetho. Let us not revert or divert to mob justice, because doing that we are going to spoil the case. We want people to comfort the family, rather comfort the family than doing mob justice. Njengoba lemndeni isadinga izimpendulo, icala sedluliselwe kwabaphenyi besifundazwe saseGoli.